gishize ibitangazamakuru hafi ya byose byandikaga ku bwandu bushya bwa COVID-19 bwabonetse bwa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse na Afurika y'Epfo. Ikibazo cyahise kibazwa na benshi nuko bibazaga niba urukingo rwabonetse ruzabasha guhangara ubwoko bwa coronavirus nshya. BBC yanditse ko bizagorana cyane ko urukingo ruzahangara iyi virus kuko habayeho kwihinduranya nk'uko virusi zisanzwe zibigenza. Iyi ni Pukka Media, naho ngende Denise Ishimwe. Twabamenyesha ko iyi virusi ubwayo itahindutse, ahubwo yahinduye uburyo yagaragaraga mu mubiri w'umuntu. Itangira kubaho mu bundi buryo, ibi babyita mutation. Ibi bikaba bikunze kugaragara ku mavirusi yose. Ubusanzwe virusi ije mu mubiri w'umuntu uhimba ubwirinzi budasanzwe bushobora guhangara cyangwa kurwana n'iyi virusi. Umubiri ubyita corps étranger. Iba yinjiye ari nshya. Igitangaje ni uko iyi virusi imara igihe mu mubiri w'umuntu nayo ishaka uburyo butandukanye cyane n'ubwo yari isanzwe ibayeho. Kenshi bikora mu gukwepa ubwirinzi umubiri uba waramaze gukora. Iyo itangiye kwihindura uko yari imeze mbere, itangira no kwihagararaho ku miti ndetse n'inkingo biyirwanya. Ubu ni bwo bwoba abahanga cyangwa abashakashatsi babanje kugira. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwagaragaye cyane mu Burayi, ariko nanone ntitwavuga ko ari bushya kubera ko n'ubundi virusi yaduka mu Bushinwa byavuzwe ko irimo amoko menshi kandi atandukanye. Tubariyemo n'ubu ubwagaragaye mu Bwongereza no muri Afurika y'Epfo. Igiteye ubwoba cyane ni uko ubwandu bushya bwandura cyane ugereranije n'ubwari busanzwe. Coronavirus ni icyorezo kidahangayikishije kuko cyica, ahubwo kuko cyandura vuba. Ikwirakwira vuba cyane kuko itwarwa n'udutembabuzi tungana urwara dushobora no kugenda iyo umuntu yitsamuye, cyangwa amatembabuzi yo mu kanwa no mu mazuru akagira aho ahurira n'undi muntu utari urwaye. Ibi byari bisanzwe abantu twarabimenyereye, ariko mpera z'icyumweru twasoje hari kuwa gatandatu nibwo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavugiye kuri televiziyo ko abantu bagomba kwitwararika kuko iyi virusi yandura ubusa kurusha uko iyi yari isanzwe yari imeze. Impungenge zose ku bahanga mu by'ubuzima bafite ubwoba ko iyi virusi ishobora guhita ikwira Uburayi bwose. Ibi bikaba byatuma ibihugu byo mu Burayi ndetse na Aziya bisa naho bishyize mu kato ibihugu nk'Ubwongereza na Afurika y'Epfo, kuko ubu nta ndege n'imwe yemerewe kuguruka yerekeza muri Canada cyangwa ibindi bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuntu yakwibaza, ese kuki ubwandu bushya buhangayikishije kurusha? Inzego z'ubuzima mu Bwongereza zatangaje ko ubu bwoko ari bubi cyane kuko ubukana bwayo bushobora kongera umubare w'abantu bapfaga. Patrick Valence, umujyanama wa leta mu Bwongereza mu gashami k'ubuzima, yatangaje ko kuva mu kwezi kwa 12 iyi virus imaze guteza ubwandu bungana na 3% i Londres gusa. Iyi mibare ni myinshi, ariko ni nawo mubare iyi virusi nshya yakwanduriraho igihe yaba yageze ahandi ku isi. Abahanga bemeza ko iyi virusi nshya ishobora kwihinduranya mu buryo bugera kuri 12 bwose, kandi ikagira ibinure na za proteine nyinshi biyifasha kwibasira uturemangingo tw'umuntu. Ibi bikaba ari byo biteye ubwoba cyane kuko urukingo rushya rwabonetse rushobora kutayihagarika. Umwarimu wazobereye mu by'amavirusi muri kaminuza ya Cambridge nawe yavuze ko afite impungenge nyinshi cyane ko ubwoko bushya bwa coronavirus bushobora kuba bwaratinze kugaragara, bukaba bwaranageze ahantu henshi hadashobora kugenzurwa, cyane ko hari naho badashobora gupima ngo babone ubwandu bushya mu bipimo bisanzwe. Virusi ikora mutation cyangwa kwihinduranya ntibisaba guhindura ibintu byinshi. Abahanga hari ibyo bita alphabet genetique cyangwa code genetique. Code genetique ni amakuru yose ahurijwe hamwe agize ibice runaka by'akaremangingo ka virusi runaka. Aya makuru akaba areberwa mu binure ndetse na proteine bya virusi, ku buryo nta virusi n'imwe ishobora guhuza amakuru n'indi. Uko amakuru agenda atandukana ni nako kugenzura virusi nabyo bigenda bitandukana. Amakuru amwe akimara gutandukana kuri virusi bihita binatandukana uburyo ishobora kwitwara mu mubiri w'umuntu.
Birahagije rero ngo habeho impinduka ntoya kuri virusi hanyuma ihita ifata icyo bita leta cyangwa inyuguti cyangwa se nanone kode nshyashya. Inyuguti imwe cyangwa se kode mu bigize virusi birahagije kugira ngo virusi ibe yamaze gukora bimwe twitaga mutation, iba yahindutse burundu. Ibi nibyo byabaye kuri virusi nshya ya coronavirus. Yahise ihindura inyuguti imwe cyangwa ebyiri, yihita yitandukanya n'iyari isanzwe. Ibi bisobanuye ko ikiremwamuntu gihanganye na virusi ebyiri icyarimwe, kuko n'imwe yari isanzwe iracyahari. Uko virusi ikora mutation niko igira ubukana ugereranije n'iyari isanzwe. Kubera ko gukora mutation biba bigamije guhunga ubwirinzi umubiri wari warakoze cyangwa se imiti n'inkingo byamaze kugera mu muntu. Ubukana budasanzwe ni nako ubukana bwa coronavirus nshya bumeze. Bufite ubukana budasanzwe, abongereza babwise super spread. Bikaba byateye ubwoba benshi mu batuye Afurika kubera ko ubwoko ubusanzwe bw'ivirusi butazahaje umugabane. Muri Mata, abashakashatsi bo muri Suwede bavumbuye ubwoko bushya bwa coronavirus bwari bwaramaze gukora mutation. Ariko iki gihugu byinshi byari biri muri guma mu rugo, bikaba byaratumye virusi itagira ahantu henshi no ku bantu benshi. Gusa Dr. Gupta wo muri kaminuza ya Cambridge yavuze ko uyu munsi hari ubwandu bungana n'ibihumbi 6 nyuma y'uko hasubukuwe ingendo mu bihugu nka Denmark n'Ubwongereza. Gusa izi ni cases zapimwe, bivuze ko hari n'izindi zitaragaragara. Muri Nzeri ubu bwoko bushya n'ubundi bwari bwaragaragaye mu Bwongereza nuko bitari byaragatangajwe. Impungenge ikomeye iriho nuko bigoye kumenya niba urukingo rushobora guhangara ko virusi nshya, hanyuma rugatangira guterwa abantu uhereye mu Bwongereza aho ubu bwandu bwagaragaye. Ntibyoroshye gusubiza iki kibazo, ariko abashakashatsi bavuga ko urukingo ruzirwanaho rugahangana n'iyi virusi. Vivek Marti ni inzobere yashyizweho na Joe Biden kugira ngo imugire inama kuri iki cyorezo. Aherutse gutangaza ko abona inkingo ziri hanze zizabasha gutangatanga iyi virusi nshya, kubera ko zakozwe mu buryo zishobora gushakashaka umwimerere w'uruti rwa virusi ikaba n'ubundi yapfa. Gusa ngo birasaba kwitonda ko ubushakashatsi kuri virusi nshya ubu gikomeza. Uko iyi virusi yandura byihuse ku kigero cya 60%, ni nako ikigero cyo kwica abantu kizamuka. Ibihugu biri mu Bushinwa aho iyi virusi yagaragaye bwa mbere nabyo bifitiye ubwoba ubwandu bushya, ku buryo byatangiye gufunga indege zijya cyangwa ziva mu Bwongereza. Mu Buyapani bivuga ko naho hari ubwandu bushya bwa coronavirus ariko butaragaragara. Muri Afurika iyi virusi ishobora kuba imaze kugera ahantu henshi, kuko hamaze amezi agera kuri 3, wenda harimo n'u Rwanda ntawamenya. Kubera ko muri Afurika y'Epfo iyi virusi ihamaze igihe kingana n'ayo mezi. Gusa Abanyafurika barifuza ko urukingo rwabageraho ku buryo bwihuse kugira ngo babashe guhangana n'ubu bwandu buri guhitana benshi.